Eu asukulan kapasan kot are paipan simikuna pan palon pukon Johannes yue ekiek fanitan le filon kot lon Christ ngani aramas ye ewasukun mainom lon paipan fanitan le filon kot lon Christ ngani aramas. Wij kiek fanek kot siakan aitangani nonnom lon Christ. Ika pat ngani Christ. Ika trufangan me Christ. Lon fosen merga union with Christ. Union with Christ. Ina eu asukul menong non Bible. Yei eu let sesukul kau dia na family. Nge aman fan palamara. Peripun emana ko sinai iba po weweiti outsen. Ya po weweiti feyutsen. Pwede amararan, pwede kamo kung Jesus Christ, atakiante, ngani an koto elenian modan samon, ika king, nge an absen lan fiduk, nge ewe fellowship, ika ewe chichi, ngani emen, ewe chichi amen lap, ika watte, ika dikkat. Seni ewe fellowship learn ko tron kaya reani libuan arfiti fatale Christ. Lon paniwan Israel. Ani GG are ane union and fellowship anom on verifan we ye anwe united ika an nonnom nganikit lon kids inana ikiek wena pun an fellowship ika an nonnom red an etiquette an united nganikit lon nonnom po esapusun an Petrus me Johannes miyakur atapan lon lon inisir ngasias lon inisirwe inisin aramas kalana with presence ngani kitchikenai we Bible ereni kitchngasia areanon lunch sianon loni ye are united ngani kits kalon kits I feittu pueblo nombre lonat tibis lonat rieffe lonat mela o angasakit you are united nganikit ika united nganikit lon ewe minafun firsefen ika lana a new creation ewe manau mife ren ngunenwe ye ewe kia kamen outse sipwe wewedi wegit mi tongani nangani ena nomlon Christ ika eti Christ lon pukon rom ewe rasa eti lonan mela siwo politi lonan mela sefen ekoeme ekiek medicine ngelon pukon Yohanes Jesus Johannes erenikit ngasises ewe kapasan kon fanitan awan-awanan at falngani ika antron Israel Yonato antron Israel arang po falngani kabupon nangani malan bukan Yohannes sabun
ruane woksen feitu porausen an sisasewe true fin Samaria ekewa kisen ai tingani kitngai ewe kapasan kot lenian art illetin fin ngani mafallani webchok sadani deme ekis alani ngani kitchen yaraiwe kowe farasi rarong kun siasa asolanga lo o baptize chomo aramas lapsen Yohanes enawak sinilinga taraimene dipona arong metra besa afella sen Judea olun sefali lo Galilia lon anu sei afetalo lo non Samaria yusratori o telinim non Samaria itan sikar Arab ngeni ewe fene Jakob pangani no man itan Joseph Iganan aur euchanutu an Jakob ngasia sama turukun euchanutu puna pekus reran fatan eotun ina pu lalawas Yemen fin Samaria feito pu ufuf konik ngasia satu ngorngani kesemucan upu unimi kus konik rem nen ko jon kai rafel lana telinim porabuk kame anermo Ewe fin arani emen rayuta ngang emen fin Samaria ifausun om kupotongan itungor seni unumum konik Ewe jon yuda resap fangan kap mesebi meko jon Samaria Ewe siasa pelani ara ko potrak sidei an kot liffang we atewe mitungor ngonuk unumum konik ko bofen tungor ngani ngai e pongonuk e konikin ma Ewe fefina peren ei samon esapor pocket ko leufuf ngai tu aralon dia ko wangai meya ewe koriken mana ko leo Jakob angrikam ei tu i menun kowe men muitan man medicine raun seni ifasun en kalap seni Jakob siasa peden yaun seni konik boka kasifan ngaye un seni konik ngang upangani esapsun ka kasifan konik upangani pauliti evlenian puatsan koniken mana deutun mei atoto mana samut fefinar nei samor kesamutan ko pangani konik Murin sapsun liun toike po konik. Sisa sare ne fefen. Ko feno kernato puruom poetuk lipun ko liun to. Yo fefen apne sor purui. Sisa sare ni meipung apsa pune sapor puruom. Kafan puruni dimman nge eman ka puruni ye. Esaposawasan puruom. Ka kabas monachar ngani. Murin fefen arne samon Yivasire purere man so fos. Koleo rafel ngani ko tone tru. Ngemi ton yuta awapasa ko Jerusalem inacha ke wedenian. Neni aramas rabofel ngani ko tie. Sia sarani nemen. Ko bodikuye. Puaro fanson di ponaramas resapsuan fel ngani. Ewesam one tru ikalan Jerusalem. Ngemi ton Samaria wafel ngani ye osapsire. Ngem ton Yuda ayafen ngani ye ayasile. Pun marau apop sani ton Yuda. Ngebuar fan son ngeye afen no. Di wanaramas rabufel ngani samon sam lan manmanan ngunin ko mewellen. Pun sam akutta mi fel ngani lan ngun fel ngani ngun lan let Ika kita cokoi mi fel ngani lan let. Ngot ngun ngeren manmanan ngunin we aramas racak tongani fel ngani kot lan let. Ye kie. Awar fan son. Lan ewe first faden eman aramas ren ngunin kot we. Yue siatongani fel ngari
kits ika arch nom loni arch fort loni arch nom lon Christ ye alen arch fangani ina metana Johannes sotani de emoni ngani kits we wan I ewe fang manau ngani yun emotan on sopon limu okisen rame Jesus I ewe fang manau ngani ye amotan fangani erosun ewe sam amanawa ekomi melo onganir manau now sun ewe now afang manau ngani trokoi afilarate epor eu fan son wewe now epong ngani yekoe a nganir manau kenair ekoe ewe now epo united ngani epon nom re ira pon nom non Christ Jesus efang mana senilang fanitan mana wasamut atong ani allen non so punonu sa panlen yakana sun an fons ngani ko mucha ramas re tre fatale pun sia se pa mongonir mongon fanifan ngarosop angang ngani mongo mi morno ngowanga ngani mongo e konon namono wer abuk tamale fons sia abuk tane funner on met miak cher befeuring nga metana sia semoten rabwewe ti puni ewe mana seni lang fanitan mana semuch wadi ewe koniken mana sia ewe koniken mana ane po amana wa tronun rabweni mana non sokon fisu o kisenelik me fisu sokon fisu o kisenelik me fisu dorelik me tuera de sokon rani no chulap yeweran mi fokuna tresi sa ute afsa fende umam iye akaka e po feitore oun ye ali kuyesun e ko tarobo mi pun rafsa chan pupun korikin marau e po pu seni derugan kapasan lane manaramas libona une konik ngeseni lan derugan e boleh pu Christ Maya Christ, makapasan Christ. Poton rong, rabupan unseni o kunamana. Siya sa pisa one usun ewangun mifan. Nari kapasan ewangun mifan. Trokoi midukui rapangai. Lana fanson ko de samo tinatungun mifan pun siya sa motolong lan lingan. Era lupan ewangen mifan epo verse verlemen lan Christ yue Christ aremo bepapsen lan innocent ngalan ngerenwangen mifan are yue I aron nomret a united ngeriket wali wetron mas miat on sopunengon sia tron mas miat tron sopunengon timuni nen kosi aron nomreni nen kosi prarong alon lan sopunengon meu ai tingani kitsinga sia menau sefan lan sopunengon merngani o kisineu toringon merngani erai ewe al ngani wasa nangal menet menau Sor e bufella ren semei 14 semei aresa ani I ewe po tini ewe ngun we watru e po unite Atru kit ngani usun effort palanire for fun ika true long ewe popun ire ina ena ikiet lon
sabun engol melimu ye ekeu sensian nangai nangai fitte ekei siborame ekiek ika term siga force afalafan Jesus me Johannes rasodani me maken Johannes se alon Jesus le sodani le fitzinganikit lapalapan an emen united ika nom lan Christ an Christ nom lani Lupun eman epua ekieki ewangangan apitipit. Ewe angangan ankot apitisa fali marawat me. Ewe angangan aton manika ewangangan umumut nganikit manga sakit. Ikapasipua soteni le ekieki enaikiek. Yue Jesus lan Johannes sabun onu, Jesus lan Johannes sabun engon, Jesus lan Johannes sabun engon mefisu. Yarani kitngewe sam, alifangan yaramas, ewenag. Jesus ayonatek ngera ekoramas kangani nom, wopan nguruk, usun. Ngang kanon nom lon en kanon nom lon ngang, we ra punon nom lon ngang punon nom lon we kena naik ya, we wangangan apicipit hane po, nganikit na fayutin united sa family at samo, ika nom lon at samo, fofot lon at samo, mer lon at samo, furry. Met one effort palan lan ewe popunre at samo. Mal sabun ngol befisu nenai kiek doksen ramel tori ramaru nenai kiek rangan. Semei wayatek poir medicine repoeuchak usunchak en karon nom lai ngang karon nom lam. Yusri rapunan nom lats. Wafalifane waluku. Wen katini eido. Ngang wanganir ewalling en kangani. Warapu euchak usun kits sae. Eyekiegen eu lefilan ewasam mewenag. Ye ekiek. Jesus kapasan lanai sopun engol malimu. Era ngang wasa na iran wine. Samay ewa tron tumunu ewa tanitin wine. Ewa beku palan medicine miron nom lai rasapua. Palan medicine miwa ewa limatir warabu chongmong wa. Yue afektile rang emi. Awafen limat Pagitan kapaswaran ni kami. Au po non line. Gangang upuran nom lami. Usun effort palan wine esap tongan ni busunwa. Are esap nom ran wine yusun panami. Asap tongan ni busunwa. Ara asap nom line. Lanangangan God kay non Jesus afis angangan union are angangan trufangan non Christ arts for non Christ and Christ non kids true ika union may union may drumwang union may woe union may figure union may sokola wal union may aligrik amen what the figure when pun arts non Christ man Christ non kids
wat ten feiert. Isa kisigis. Pwe atomon nam lan fanifan safan ko putele mefi feiert chen lan baratis. Sa mefi ko bun manawat, sa mefi manawa semut, sa mefi betekul menukunik, sa mefi abilikunik, sa mefi musolan tibus, sa mefi musolan me Wesilon mengerungeran manawat, sa mefi polipon sa turlan tibus nga sa puereta tibus ko tali pili kopung, wa musolan tibus. Ke menisen, nga sabut keja. Po Christ apalaring yang ang ipon ya emi o ipon nomi. Ngay po panamon na ita room fani tami. Emi o pochon naman. Kapasan manasifan, kapasan inisin manasifan, kapasan lonleng, kapasan metak ke menisin apon nganikit siasile sawe wait. Eu union, eu trufangan ma Christ, aman wag, aman trauma. Ike metak ke cakwal mo chanwado, asipon nangani, namagobutani, atay kaya man. Sa po ng demo. Lanan rin fel si pulen nangani. Ekot aspect ika ekot on namun. Kasabuela na ikigen union with Christ are nom non Christ. Aran Christ nom lan manawat. Ngejak po chan wado. Pun lan po kon Yohanes. Yue may se na ikiek. Pun Christ mi apesa. Ngang wanom lan seme anom lan ngai sidang ani feri met po feri medikun alon makunen ewasan yusun eufangan me ewasan gai ya wo tale asapangan inen ko tron kai era ngang meseme man ngang wanom lan ewasan anom noi chani ngang wa chani angani emi ye Emi oponon nom mai, ngang oponon nom lami. Poliki, sutangan inferiors. Nga emi non nom lai, yue opfeiers, obuan. Abu mefi, utsen, papuan, changaden, me feietsen. Eu experience ke non nom, I Christ mi ani. Ngani samana, our relationship mi ore. Ene nekiek amaton wado at sipuan nangani sipa sobuena lan ikan fan son sipua tolong lan sipuyate. Sem god mina panap non neng arisi kam pun aisap akisi aisap puan tema marang ngani lelen ron nom fangan meyen kaum nom rem em nom rem. Kafo kuna cheni ay may kunon nom lanen. Yan ko kunon nom lam. Kune watten feyers. Watten urge. Kuniguren om ito ang sagam. Kuniguren om ritim menikam. Wen ka furikam. Punay kunon nom lam. Ay ko fellowship ngono. Ay kunom. Nabugitan tibis waya toason. Ay atur. Ay sitron no fitchingen. Ik is zo dan al moment. We gaan verjalen en mij ook wel gevat se fan dan in. Geen kopen nom lammen. Toen hij betongen die feest moa. Ja, het is zo. We gaan take even. Alleen in om voor se fan ik ken is. Maar die zie ik mij op meefi, musilei. Hij wil gewoon kon leveren niet. Allah dan, maar wij moeten mensen. Het hier met mij hem, seraka malat dan feiertjen, hem sidei, pun hem ayaan om lanen. Hij sidei, ayaan trok buat on lukuyen. Dia sab lukuyen, dia sab experience ini even fun. Lanen, no one lanen. Kamu pun hem ay buani. Buat fokus nak beli gini,
kun eu feiet. Ya Kristo at mari tu at tungor. Dan sia sa samon, malia cu mana mana. Amen.